lagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayan nyo, sapay kumata at da kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 idi nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkal mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panag-asawa mi. Naannayas mo ti nagbalin a relasyon mi kas ag-asawa iti lasod ti 10 atawan a panagdan nami. Naadaan kami met iti 2 nga anak. May sa pulis ti asawak idinto ta may saak met a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapan ag-duty itulod nakpay iti klinik a pagtrabtrabahwak. Kasta a kanayon tinagbalin a rutin mi iti mano atawan a panagdan nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalansyam ka din? Wan, nalpasan. Kita di ta kabinet. Nakahanger. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Inka ibalisan ititimba. Tagpapudutakmatan itidigos ko. Tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmatan kan ka. Taidagastak ija ili. Nilara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan niyo marta gunay. Agsagana kayon. Agdigo sa klatbiin. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Boy. Kita ni awan mo't nakasave anagan. Number lang mat. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Adamanan. Sa bali mat anong bala? Urayan ka inton lunch break me. Na, Julie, ayan tayo tuwalya nga ipapaalaki ka. aywan, mabitlaang, umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na, di na maamon abinasak. Ay, tuwalya ko na. Okay ba tayo? Aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog ako. Jakmat lamang abakon. Buenas. Oray siya nga mare, jak matlag hitsan. Adto titaya. Isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No jak pa'y lamang abak agawid akon. Ay parehas ta mare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laos. Ay, disturbo mat da ito yan tatumaneks. Ni boy tinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Agalas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, reply akpay. Wan, agawi dak damdama. Oh mare, piduto mo na. Ay,
mare. Ops. Oh, sapaw. Sapaw pa'y ijay. Ops. Tungin. Ayos! Sa wakas, Mare, nag-hits kan. Wen nga rod, mare. Sige, taya-taya manan. Taya. Julie, Oh, ada ka di pa nabati nga uging? dak mo At dapay siguro, kita ijay likod. Ingka man kitaan. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malamton aday ta dinardaraan. Nagdengdengak, nagprito ak iti bangus. Sako si nagpawan iti rabong. Dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasan nga Ay, inton bigat nga rodan sa agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi Anya, katno kaaw-awid mo lang. Ita, ag-duty ka manan. Katuan, nagisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Iswasyak pala ti agduty. Isunan tumot inton bigat. Kasta yan. Wen. Ala, isaganang bayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihangar mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito eh. Awan mo't kan. Nabalbaliwan mo't ngaminan. Dito hindi ka. Awan mo't kan ti klinik dito eh. Kaslamot lads da gito eh. Ay naglokon. Dayay. Agdagad iji abanda. Agdamagak man. Ni Bert samat dayay. Wan. Ni Bert nga agpaiso. Adamat salsal labayan na babae. Naglokon. Na, inagkan na pa'y itibibig. Dagit awanan bain. Naglugan dan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga ag-duty. Ti awanan bain alalaki. Makaawid kan tulaang ijay balaybay. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka, ang di ka agong ungot awan. Ha? Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya? Wen, nilakay ko nga minti guard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam. Uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Ha? Anya kumangay. Awan na sakit abakran ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka kadi agungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakran ko kunak manen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayat ti addakarbengan na amang loko. Ha? Saan asyak ti luklukwan na? Kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay. Awan mo't na isagana dito eh. Adto'y ti sapatos mo. Adto'y ti medyas mo. Apay, di ka sumrag ije klinik? Saan ko adyuti ita? Mapanak tulaangan agbako na ije barangay hall. Ngam madamdaman ton, taglinisak pa'y dito balay. Ayan tayo perfume ko. Apay ngawan dito eh. Ay na, usaraman matamatamboy. Day taman ni mulmulagatan na ka. Ay, wen gayam. Mangikabel ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko, itabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan, nang ikabil akon. Inkabil kon, itilugan mo. Nay, si kamot, Mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay. Wan mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliw,
tapno maikat ti dudukot ko. Ah? Sa dino nga iti papananta, Mare? Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit lang akan nito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrobatak. Agkulerete akman mo't baset tapno presentable. Ala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July? Ah? Anya madamdamag yo, tatang. At nang idanon kanya nga da kanukalukuan nga aramidam. Ay natatang, chismis man daytan. Anya ngay kumati kalukuan nga aramidak. Di ka agararame di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti konsensya. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo, tatang. Taiso tinabatad nga agar aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na. Ha? Di kabailakmat. Apay, isulaeng ayati at dakarbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo? Kas kalasaan adi adal. Ken laglagi pa ababae ka. Sika tilugay no kas kasanaw. Isungag parbeng ka kuma, ha? Ay, apay ngagsipat ka ngay. Agyaman ka ta si patlaeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka. Katsi ka. Asino mat ti babaim. Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan niyak ti salsalod-sudok ka. Apay, ti kunam agsangitak. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakaasi. Tapno sinaam dagiti babaim. Saan? Nita. Sige! Oh. This one nakpay maminsan taag sinatan. Natangsit ka. Abay, asino ti itang tangsit mo, ha? Sika tinatangsit. Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae. Ha? No kabailam, kabailakmat. Di nakman ikasta-kasta, bait. Sa anak amabutang kan ka. Sa dino pa'y itan ti pagbirbiro kanyo kanilara. Ay nagtalawan ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramidan yaw. Tata, Awagan wano tiksam. Ay wam tapno agawidan. anta ka no iti balay ti gayem na, tatang. Anyan, tikas tagaramid yo, Julay. Itapay, tadadakilan na kita anak yaw. Sa kaya garamid iti kasta. Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagito eh. Kinapod no na. Awan mat mariknak apamatag manipod kan ko anak. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak ni. Agasawa kami, gapo kadagiti anak ni. Ngam awan mat ayat iti nagbaitan ni. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sami. Da kayo laang mat ti aking nakam iti panagasawa mi. Julay, Puno mat, saan ka di? Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid naklaang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko. Uray ag babae. Aramiden na ti kay kayat na. Taaramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. yung ka man sukunan dyan anak mo. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya, nakadamagaman. Basta da nang idanon kanya. Saan na nasken pa amamuan mo asin. Ingkakit kita ti anak mo. Magawaam. Taamangan no insuko ng tibataan. Awanan. Kat, mapanda. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikasta, mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin alalaki.
Nasumuro taken ka. Ala, ingkan. Ay na anak ko, anya ka din day tangar aramidem ha. OA kayo mat mami. OA nga ibagbagam. Kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatinged mo. Chikinini laang mat. Anya, laang kun kulamkit din. Agpudno ka man Lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, OA kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikininilaan, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsumbat mo kanya. Dinak maten am mo arespetuan nga inam. No kayat yu ti marespeto, di agparespeto kayo. Anya nga insu ko mun ti bataan. Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Di nagsumba-sumbatan akasta si Kalara. Nay, Sige! Idano nyo! Saan lang ang alayat-layat tigas tayo? Idano nyo! natangsit ka na. Huston, boy! Di mo palaluan ti anak mo. Pangasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kitya, salpag kayo! Kastamat ken ka, daddy. Abay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston, di kan sumungbat pa'y pangasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. Oh, Noong sao kayo, kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na, rinukar mat ti kaunggan nyo. agaw ka, Julie. Tamangan tayo. Juan, Anya, kukuha nyo ngay. Mga na. Apay, adi kayo nagarmosar. Sakbay asumrag kayo iti pagadalan. Jack mabisin, mga anak kun idi kantin. Mami, tay kwartak ngay. Awan kwartak, ni dadim ti pagdawatam. Daddy! Pangalakay. Ket no inikan kamat idikal man. Inalampay ti 3,000 iti wallet ko. Ikamon anilara. 3,000 asasawamat. Ket no 2,000 laang tinalak. Oh, matlaga yan. Di ada kwartam. Ikamon nilara. Anya ngay, maladaw akong idi klase. Kwarta ko na, mami. Ala, ikamon. Lara apok. Daytoy ket palagiplang ken kawan. Lolo, Nuanya kumadag iti makit-kitam asaan na nasayhaat kadag iti dadakkel mo. Di mo kumararamidan. Ngkit de agaramid ka iti nasayaat. Iti kasta awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. awan mat maging araramidak, Lolo. Damami kan daddy ti bagbagaan nyo iti kasta. Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan kumanatang ken ti ulom? Saan na nasayaat ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaase apok. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat ama ibagay kadakwada. Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anagan na. Isungarod ako nakadi mo tultuladan. Agsingsingpet kakit day. Igaid mo ti agadal apok. Iti kasta, adan tumat may panakkel bao inton makiasawa kan. Lolo, Balasang ka na pao. Adakan iti husto at tawag. Isong agparbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot, ti panagaramid iti may sapay a parikot. Dayta ti mulam ti tapanunot mo. Ay, July, agurigor kan sabay. ah? Pagpunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mapaya di karumwar. Ada ka mo dito nga karkarait. Isu nakunak nga gurigor kan sa. Ah? Ni tatang mat.
Saan man? No kanayon mat itangag ragrag dagiti bulbulong ti mangga. Karaidak tasakon tupuran. Iti kasta nalinis akitaan ti paraangan. Ha? Ay, imbag man, tasan ka manin anapan nakisugal? Uno, awanan ti isugal mo. Ah? Ay kwa. Saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado tinaurnong amurong mi. Kasta ah. Agtalinod ka lang dito'y balayo, no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan, wano pag-iinuman ti papapanam. Kaslasaan ka adi adal at tao, kan pimababayan ka pa'y mga rod anak kaw. Tatang. Sika ti agrabyado no bilang laeng. Sika ti saritaan dagiti tattao. Sika ti babae. Isa arumbang na laeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. Saan arumbang agibalas ka? At kaya ko asawan kat aglalaki kamat. Teramidam kat kasaritam ti asawam iti nasayat. Ornusan niya no anyaman ti diyo nagkinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kideng. Give and take ti kasapulan tapno agtalinaed ti naurnos a pamilya. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta drama ita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Julius. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Julius kunamlat ta kumakanyakon. Ay ayat ak unay ni Jonah akaayan ayat ko. Manipod inaklon na ti ayat nga indaton ko, nabukal metten dagiti arapaap ko apara iti masakbayan mi ken tibuklan minto a pamilya. Gapu iti dayta nagplano ak nga rod nga agabrod. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Day, kasangsangpet mo lang ang anak ko nga rumwar ka manan. Wala nang. Sa di no mananaya ti papanam. Di mo kunaan, amapan ka manan iti ayan dagiti babarkadam nga awan ti amuna no di ti uminaw. Ah? Ninanang mat. Puno ba ti bagbagak, Julius? Ang mga no sumangpet kan tumanan iti tinga ti rabiian na barbartag. Sana ka mapani dyan, nanang. Mapanak iti ayan ti kaayan ayat ko. Ingkarek kami asarong karak ita ijidagos na. No kasta, adan ka ayan ayat mo, Julius. Siyempre yan, nanang. Apoy, kapoy. Ay ka, nagsaya mga rod. Nupudno day na nga ibagbagam. Iti kasta, makaasawa ka matan. Ninanang mat. Asawa adagos. Agure agurnong kami pay. Ay ka, nasaya at may. Nada kasta panunot yaw. Ay ka, iyam amom to mga rod kada kami ti ibagbagam anobiam Iti kasta, maam-am mo mimatan ti agbalin a manugang may.
Wen, nanang. Awisag to dito'y balay. Sige, idnakon. Sige, agan-anad ka nga raw, anak ka. Kasla na unang tipang panunutam Julius. Ako, Jonah. Itay ka pa'y apal paliiwan. Kasla di ka makaid na. Adda ka di parikot. Anya nga tanong aga brudak. Anya? Kurang ka kami ti sweldok iti pagpapaayak ka kumpanya. Iso hapang panunutag nga aga brudak langan. Tapno darasa ka makaurnong. Julius. Para matlakad at aday ito yung aramidag. Para iti masakbayan ta. Kanaysa. Kaya't kung ngayong grandin to ti kalay sa ta. Adda kan ka dayta, Julius. Angam no siya klamay sa. Okay akon iti simple lang akan laysa. Saan ta permit di nga gasawa? Tapno lapdan ka iti anyaman a desisyon mo iti biyag. No anyaman dagiti plano, suportaran ka. Agyaman na iti panakawat mo ha. Agyaman na. Kapag tasap-suportara mamin nga raramidag. Uy, Manong Julius! Apay, Yvette. Pudno ka dito ibagbaga ni Nanang? Nga, anya? Nga dan ka ayan-ayat mo Wen, apay aya? Aya? Apay akasla di ka mamati. Ay, sad mo't nga iti kasta. Kasla first time mo ngamin nga ibaga nga dan girlfriend mo. Anya? Saan mo ta? Jack man mo. Ang naido matiragsak amarikrik-nak itinobya kita. Saan akas kadag iti sigod nga nyaw awid ko? Ay, kat ipashare mo nga rod dito'y balay ati ibagbaga makaayan-ayat mo. Iti kasta, maam-am mo mimatan. Ay, kat wala. Yawid mo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo ming. Wen ka di. Ipashare kong to dito balay. Madanon to dahi ta, ading ko. Day, narabyan ka matading ko. Ay, wen nga rin manong. Nangan kamin, ingkalat tayo di kusina. Ada yung bati miya parakan ka. Di na ka nauray mabisin mo't ni Nanang. Nanganak ko manong. Nagluto ngamin ti girlfriend ko. Iso nanganak ije dagus na. Sakbayan na gawid ha. Kasta. Kat kano ngay ayam-am mo pada kami ti girlfriend mo? Ultimo nagan na, di mi pa amam mo. Ha? Ko manong. Dumanon tulot ta. Busy pa ngamin iti trabaho na. Iso jak pa'y maipasyar ti balay. Inatiw na ko na manong mo Imbag ka pa itadan girlfriend mo. Siya nga. Ay, awan pa Awanan. Ang laklakayak sa talaga na baro. Anya? Ay, sana manong. Sayang ti puli. Patsaga dumtang tumot lang ti babaya kagasat mo. Manong. Ay, kaya't kumatuna yun ti mapanagpasyar iti balayo. Iso na lang, tabi si akpay mat iti trabaho. Kanayon ti overtime ko. Sana bale. Mawatan damat kit DJ balay. Imbagak abisi ka iti trabaho. Sakit madama mo ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Imbaga ko na mamimpinsan ton ti panangyamamukan ka. Inton agkalaysatan. Anya? Nagdagulit da ngamin. Talaga kayat da kan ama-am mo. Bayam, tapo masyarak tulat ta iti balayo. Uray awan ka. Ha? Wala. Ay, manulaangan alawas ti urayan. Ag-flight ka matan. Wan nga ron. Angam sana bale. Dulang mat atawan ti saan ta pa nagkita. Sa bagay matkit di Nam ipromise mo kanyak Kanayon nak nga awagan. Katwa na. Mabalin ayamat adi ka awagan. Kaya't ko nga i-promise mo mat kanyak. Nga urayam ti panagsubli. Wen? Wan, promise. Napudno ti panagayat ko kanka. Kit nakasagana akong aguray iti mano atawan. Ngamin, si kanaong ti lalaki nga agtagi ko kanyak. Dayta ti kanayon mo alaglagi pan, Julius. Panagayat kan panagtalag ti kapapatyan. Tapno agbayag ti long distance relationship.
Long time no see ka nakan. Uwan nga rin, Uncle. Manumot na taon na dito nagkit-kita. Pakaragsa ka ko na tika damit dito in Dubai. Thank you, Uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak kada nung dito eh. O ano niya man nakan. Pakaragsa ka ko na at tulungan ka. Amo ka ka ba alam trabaho dito abroad? Ah? Ala, ang hinana ka pa'y. Kalpasan na. Manganta yun. At yung paisaga na kapag sasanghuan tayo. Hello, Jonah. Hello, kumusta ka, Julius? Ayos lang. Pasensya ka lang kumanwan. Ngamin, ababa lang ti oras ti panagsarita ta. Tunggal umawag ka. Nabiit ngamin na talaga ti break time mi. Okay lang. Awan parikot iti dayta. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Naimbaglangan. Taman nakaawat ka akaayan-ayat ko. Ay, no saan lang. Jack Lamon. Manya ka mo. Maawatan ka kunak lang arudan. Ngamin, amok mo't ngagtrab-trabaho ka para iti masakbayan ka. Agyaman Jonah. At adamanan nga ayatan ka. Gapo iti kasta galad mo. Sana bale. Inton day off ko. Uray may saal daw ti panagsarita ta iti cellphone. Anya? Ala, ang meriendakan. Tapno makasubli ka adagos iti trabaho. Agan-anad ka akanayon di tawan. Wen. Kat agyaman akmanan Jonah. I love you. I love you too, Julius. O sige. Bye nga Rodan. Kumusta kayo magtitrabaho? Makanakan? Okay matanggal. Medyo maikawak. Agam mairwamak tumit lang. Wala. Kasta mo lang ididamok dito eh. Ay, gusto tinakunam. Mayroon kang tumit lang. Agsas taman hindi. Pangururayan tama, kaluto ni ang tem. Ay, una angkal. Ramanan taman mo ti arak dito balasyo tao. Special tarak dito eh. Hello, sweetheart. Pasensya kan, Julius. Nasakit ulo. Kaya punti maturog. Baliwan tanto lang ang tagsarita. Bye. Hello. Inidip nanti cellphone na. Baybayak pa lang. Amangan no nabannog lang iti trabaho na. Baliwak to langan nga awagan. Apay ka nakan. Kasla naliday ka. Apay, ada parikot mo. Ha? O da parikot mo. Di kag pangadua amang ibaga kanya. Ano, kanyantin. Uncle? Awan sa baling at titinulong no sana da tayo matlang. Nang runah kita da tayo dito sa balya pagilian. Adayo tayo, kadag iti patpatag tayo iti biyag. Panunutak ti girlfriend ko, Uncle. Apa iti girlfriend mo, kanakan? Nadlaw ko kasla nagbaliwan ni Jonah. Saan na nakas iti sikod? Di namat sungbata na nagitiawag ko kan kuana. Di naksamatan mauray. Ne, ano ti kayat mo suwan, kanakan? Tugalawagak. Kaslawanan ganas na makisarita kanyak. Namuak ang mapanpay gaya man iti bar. Nukas dyan nga awan trabaho na. Kanayon ka no iti pag-iinuman. Ay, amangan, numapanlag, palpaliwa, kanakan? Mariribo ka na, Uncle. Panagriknak. Kat di na kung kaya takasarita. Ay la, amangan no suspicion lang na kanakan. O tinasayat, awagan, kitag sarita kayo anasayat. Tapno masulbar, ti parigot yo. Hello, Nanang. Ay, hello, anak ko. Kumusta kan?
namutan da Uncle mo Franco kanti pamilyana. Nasayat damot, nanang. Ay, nasayat nga ron, ano kasta? Sika, kumusta ka matan? Okay ak lang, nanang. Iso na lang. Tapang panunutat ti kaayan-ayat ko dito Pilipinas. Tapay ba? Parekot ko nga ron, nanang. Kaslawanan tinamnama kada kami adwa. Nay, ayat kayat mo asawan Julius. Nadlaw ko nga minti pa nagbaliw na. Di nansan mauray ti panagawid ko. Ha? Nasakit na panunutan. Ngay madayo gapo iti arapahap ko para kan ko na. Nagsakripisyo nga umadayo. Tapnog trabaho. Mahay na kasta talaga, anak ko. No talaga nga iso ti parakid ka. At dalang tawagas, tapno maurnos, ti saan nyo ang nagkinaawatan. Nanang, Amom ka day nga damat ton girlfriend ni Manong mo a Peter. Agpada kayo, nada kaayan-ayat na. ay kit nasayat no kasta. Nasayat no adan kaayan-ayat ni Manong. Ibagam ki din tagkalay sadan. Iti kasta, saan ko nga unaan? Ah? Ewan anak ko, ibagak tunay takin ko na. Awanan. Talaga adi na kung sungsung-batan ni Jonah. Manungal daw adi na sungsung-batan na gitawag ko. Apay nga takas jalatan ti kalakati pa nangisina na kanyak iti text. Dahito tirigat ti long distance relationship ako nada. Ado dagiti pasamak asa na mapagpakadaan. Jakmat nga rin makasarita. Ngamin, adat mo dito yadayo. Sakit di namot kaya tasong batan na giti hawag ko. Kasanungatan. Anya tirong bang aramidag. Kasta talaga ti biyag anak ka na. Uncle? Anya kay garod, no saan na ka na maurek kikayan-ayat mo? Tinapatag, ket nadalos ti konsensyam, ngawan, ti madingar aramidam, iti kaayan-ayat mo. Nagsakit la panunutan, Uncle. Sana nalaka para kanyak ti umadayo. Nganda ito yung aminti amok awagas. Tapno darasa ka makaurnong. Para matlaan ka na kami. Nganda itamat ti saan na maawatan. Mas dawak lang. Tapaya kasi kalakakan ko na. Tibang iteks nga break kami. Ano slaan ka na kan? Nalabit na saan nga iso ti babaya para kan ka. Dumtang tulat ta ti babae ang makaawat. Ken mangipatagkan ka iti napudno. Agyaman ang iti pamagbagayo, Uncle. Uray ka sana. Ket malagaan ang tirik na. Gapo kada kayo. Hello? Hello, Jonah. Agyaman ak ta sinong batam ti awag ko. Julius. Wen, nagusarak iti kabarbaro a number. Gapo ta di mo matsong batan dagiti awag ko kan ka. Kaya't ka makasarita. Talaga ka di nga awanan tinamnama. Ama ornos ti amin kadata. Pasensya kan, Julius. Ngam di mo't imbagak matankan ka, nga awantan. Kanjak ka ba ilang ti long distance relationship? No si kakit ka ba ilang, saan kanya? Ha? Iso apang nga asim. Di na ko nariribukan pa'y. Adan boyfriend ko. Kat umadanin ti panagkalay sami. Pasensya ka no di ka na uray. Pudno ang nagkariakan ka nga urayan ka. Ngam talaga siguro asaan adata ti agkagana. Sorry, Julius. Di mo ko marami identikas ti kanyak. Maasik ako Jonah. Sa anak mat ngay madayokan ka. Para lang iti bagik. No dikit para kadata da ito eh. Uli dagdag daw iti pamakawan, Julius. Pasensya kan talaga. Manulagan na lawas ti urayan. Kanak-anak. Agawid ka batan. Wen nga rin, Uncle. Kasla nagbiti do atawan na pa nagtrabaho dito i Dubai. Wen nga rin. Awan ka ma. Kano ti kasar ni Manong mo, Peter? Into na umoy abulan, Uncle. Umo na alawas ti bulan ti Agosto. Napag iso ti panagawid ko. Matindarak ti kasar ni Manong. Muna.
Ay, daron mo tulatan ti panang kablao ko kadakwada nga agasawa. Sana ka makaumay. Agam sana bale. Tada ipawit ko kun ka regalo kadakwada, iti agbalin nga asawa na. Walang kal. Sigurado ang maragsakan da. Agasam? Ad dati maar ka manong Julius. Sika talaga, Iben. Di ka di madanagan. Uray di mo ibaga agwapo At dalat na pasalubong mo. Ah? Ay na! Jak may ladawat kiragsak ko anak kakita kin ka anak ko. Ay, naimbag man ta sinmurot kayo dito airport, nanang. Ay kawan magagaranak nga minuna yan na makakita kin ka anak ko. Kailiw na kauna yan ni Nanang Manong. Ni Manong Peter ngay. Apay saan na si Murot? Ay na! Makumikom da mga asikaso kadag iti masyapsyapol para iti panagkasarda iti nobya na. Kasta ka di. Kunak no si Murot da iti nobya na. Amwag kumamot yagbalin nga ipag ko. Isa na balay. Maam-amom tumat lang inton madamdama. Apaman ang makaawid tayo ija balay. Amaw, nagpintas a babae. Siksay kan kaubingan na. Ayan? Ay ka, jackpot nga ron ni Manong Ala, gusto daytan at chismisan niyo, Manong. Agawid tayo kit din. Sigurado nga agur-uray dan ija balay. Jonah? Julius? Sika ti girlfriend ni Manong ko. Lukas ta. Sikat ibagbaga ni Peter akabsat na. Unay matlakid din ti pan na kairanrana na. Pasensya ka. Ngamjak amo si kagayam ti kabsat na. Awan mat ngamin nadakdakamat na anagan. Kan awan mat apulos ladawan ang makitak dito balayo. Julius, awan makaamungad na napalabas na. Isa apang asin. Tasaan mo nga ibaga iti uray asino iti pamilya. Dayta lang ang tidawatakan ka apabor, Julius. Amom ka ding aging gawita. Kit ay-ayatin ka bailang. Julius, pangasin. Lipatan na kuman. Saan adatatin na ituding para ititunggal maysa? Nakiwin naswas ka kanyak. Gapot ako na madina kung mauray pa'y. Gamti kabsat ko gayam tinangisukat ang kanyak. Maklon ko. Kinalaglag ang tiriknak. Nasa bali ko matao. Ngimsan mat. Tatipay mismo kabsat ko. Pagawanan na ko, Julius. Aklonak nga inayat ka mag-idi. Ngam na po kaw dayta, idi pinanawan na. Nasdaawak laangan. Idi mariknak nga agayatak matan kini Peter. Gapo iti kanayon apanangan andingay na kanya. Gapo iti kaawan mo. Iso apang nga asim. Taawan ko man sa bali ang makaam mo iti napalabas na. Nang runakit manulaangan nga aldang. Agkalay sa kamin iti kabsat mo. Miss F, jak maawatan tiriknak iti daydi agundaway. Jak impagarop at isigod akayan ayat ko kat iso ti agbalin nga ipag ko. Nang runa kat tunggal bumangonak iti agsapa, makitak ni Jonah kanti kabsat ko anaragsak iti mismo abalay mi. Miss F, nagsakit unay tiriknak. Kasla madudog ti pusok no makitkitak ti kinaragsak da adwa. Gapo iti dayta apasamak, nagsubliak nga ro dito'y balasiw taaw, barang mailiwliwag ko ti saem amarikriknak. At damat dagiti babae amakorkorso na daak. Isu na laeng takasla mabuteng akon nga agayat manen. Ngamin, jakon kayat amapadasan manen ti masaktan. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Julius.
Agyamanak pagayam Julius iti impatulod mo apakasaritaam. Kasta talaga ti biyag. Adda dagiti banag wenno tao adumteng iti biyag tayo asaan nga agtalinaed. No diket mangibati iti adal tapno agbalin tayo pay amas natibtibker. Talaga siguro asaan ada kayo kani Jonah ti agkagasat. Adda gundawa iti amin a banag pagayam ko. Ammok nga aglunit tumatlaang tinasugatan a pusom ket agrusing tumanen ti ayat. Ket mamatiak adumteng to ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Julius ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your news para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Sandra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan itinagan a Sandra. Tubuak ti probinsya ti Benguet. Naikamangak ijay La Union. Ngam agnanaed kami ita ditoy Baguio City. Naawisak man a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin apadas ko. Ket sapay kumata mapili yumat nga idrama toy pakasaritaan ti biag ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bagay, ayan na gitu, Beng. Ayaw ba mo nida? Tamangan tayo. Nakaluto ako. Ay na, adadaman nga ta ni Jeruar alakay. Awan da matitisilin. Amang ano napanda ki ay ayam di ta kaaruba. Mala, siga nga roden tagaw. Tamapan ko idayaban. Ay sige lakay. Aywan, anya kay tilinoto masidaan tayo. Ay kita'y paborito maabakit. Adobo a karne ti baboy analaw ka ni ti kangkong. Ay na, nagimasan lakay. Aduman nga rodan at makan ko. Kituan na. Amang ano kaya't mo ti uminom iti soft drinks. Tamang dagasak mutlaangan di ta store ni Marinora. Ay, uwan man nga rod lakay. Okay, mabit lang nga bakit? Oh, nasapa ka matanagawid, Ricky. Wan bakit? Masadot akong nagpasada. Sobra ti traffic. Sabado nga min ita. Sigurado nga adumanan dagiti turista simmang at dito'y Bagyo. Naku namon bakit? Agsasalupang nagitilugan. Anya nga dagita yung sangpet mo. Nagpalinggi ako na. Kimata nga kiti karne ti banga. Naimas kat da ito'y akilawan. Kimata akmat lang iti bangos kan karne ti baboy. Imarinig mo man kidi. Ka itunok inton madamdama. Kaya't mo asawan. Si daan tayo amin dagita ita? Kauwan na. Nagadon nga hilakay. Load na mabati. Di sidayin tayon to inton bigat. Makasidsida nga miniti kilawan kin tinuno. Iso nga iso ti ginatang ko bakit? O anya manantakan ka nam lakay. Barbecue bakit? Kaya mo? Ay na, naghilig ka amangan iti kakasta. Amom ka di asan anasalon at dagita amakmakan. Sagpaminsan lang. Bakit? Anya asag paminsan, kat no danda ni inal daw ka amang mangan iti kakasta.
Inuno kas kada kilawan. Pati pa'y dayta pa naging inom mo iti energy drink. Saan anasayat iti salon at dayta lakay? Among bakit? Habang napigsa ka pa'y amangan, ken adda pa'y gatang mo, makan ka amangan. Kanang tiket mo kanang. Ngamin, saan mo ton ama aramid dagita? Inton matay kan. Ricky! Pudno ti bagbak-bakit. Anya, kahit mo taiyalahan kay ti barbecue? Saan nga rod? Diyak kayat. Nabsugak pa'y. Dagitilahan nga rod anak tati iyalaak. Iti kasta, maramanan damit no kasano ka imas to ilako ni pare isto nga barbecue. Adakin ka. Ngamnay, di mo unay kadwan Basit lang ti alaam lakay. Diyay pangramananda. May na, di mo ka din imutan dagiti anak ta bakit? Kas nakon. No lakit di tada may gatang, di gumata, malaksid ano awan. Saan aki na imot day jay lakay? Pampanunutek laang mati salon at da? Ne, nakailad ka pa'y matlaang di tariki. Apay, di ka mapanagpasada? Saan bakit? Kas lamating amin tiriknak. Nasakit ibagbagek. Sapay iraman na tilikod ken sikat ko. Nakunak tuma ngamin amapan kalaangan agpa-check up. Iti kasta, maamuam no anya day tarikrik naam. Saanin bakit? Agimbag tumod lang dito. Nabanlugak lang siguro nagpasada. Kasapulan lang ti panaginan. Wen ngam nabayagan nga ibagbagam day ta sakit alikod kan sikat mo. Amangan mo't no nya day tan lakay. Adayo bahagis bakit? Agtumarak lang iti pain reliever. Kalpasan na, iturog ko. Kita mayat tumanay. Ay na, di mo kadiyalang-alang dagita marikrik nam. Nasaysayat mat lang, numapan kag pa doktor. Iti kasta, may resitaan da ka iti umno nga agas. Saan asikakit din ti mang doktor iti bagin. Ne, apa yan anak ko? Kasala sa bali ti jar mo ita Anyan ti kahit yosuan na. Apa niya akas laki mutong kamutan. Ha? Ay, kuha na lang. Jack mo na mo. Jack mat nga rodan makapangpangan. Natamnay tiraman ko. Isa basit lang iti makmakan ko. Sana kaslay diyan harawat ak amangan iti napoy. Nang runa no karni ti masida. Ita, awanin ganas ko amangan. Kaslang imisit ka pa'y anak ko. Dinanang mat. Katsigod mat anang isit ha. Wala, ngam sa bali tingisit mo ita anak ko. Kasla kamutan nga agday dialysis. Apay noing kalaangan agpa-check up anak ko. Sa bali talaga ti jar mo. Wento na na. Ay na, wan ka awan. Ngumawan mo ti tungtung palam. Kaanon to pa'y ngay. Into naladawan ti amin. Ha? Panunutam, ababasit pa'y dagiti anak mo. Kasanudan tulangan no agsakit ka. Nanang. Pangaasim ka di tamapan kan iti doktor. Sakbay amala daw ti amin, Ricky, anak ko. Dagsama tinagpayag. Bakit? Ay na, di ka kumaagsao iti kastalakay. Adda asi ti Diyos. Amok adi nakabaybayan. Agimbag ka pa, Ricky. Bakit? Mala, umay katatulungan ka abumangon. Mangan ka, iti kasta. Makatumar ka matan ka dagiti agas mo. Uwan man nga rod, bakit? Kahit gumato na yan daging baga. Makasiguro matigas to eh. Nakaidaklatan ngagmalmalam. Nakarakaron ang sakit ti likod ko. Alam, subuan kan lakay. Agyaman bakit? Awan anyaman na lakay. Sige, mangan ka amangan. Iti kasta, adda pamigsam. Aging bagak pa nga tayo. Gapoy ti sakit sa kimpot kanya. Bakit? Awan imposible iti Diyos lakay. Ikamang tayo kan kuha na ti amin. Padyag adi na kabaybayan.
Amok kan mamati ak nga agimbag kapay. Kumusta tirik naman ako? Jak sa nakimbag nanang. Marignak tinino ta panagkapsot ko. Ay saan anak ko? Di mo ipalubos akasta. Kung mararag ka iti Diyos, dawatem ti panarabay na. Dawatem ti barang paimbag na kan ka. Laglagi pam ababasit pa'y dagiti anak mo. Nalabi tata ito'y tigasat ko, nanang. Ha? No bilang tayo sublikton ti bulod ko, biyag. Lagayon to kuman ti makamo, kadagiti apo ko yun, nanang. Ay na, di ka man agsaw iti kastanak ko. Mamati ka agimbag kapay. Basta di ka kumaumibat iti Diyos anamarswa. Di yun to kumaitapay ti bayan. Uno idadaduma. Kang runahan iti amin. Di yun to kumaitapapapanawan dito'y balay. Kan sular ngayon tadyo para kada kami. Ha? Kaya't kung ay karayo dahi ta kanyak, lanang. Ricky anak ko. Pangasyo. Tatiyo baybayan, nagitapo ko yun. Wan anak ko. Di ka agdanag. Tadyak idabaybayan. Jak to idapapapanawan. Agna dalat ta dito'y aginggat kay kayat da. Inted kunda ito'y asular para kada kayo. Isu nga awan ti rumbeng apagdanagam anak ko. Nagsapa unay ti papa na umuriki. Nasakit man. Ngamnas ka ni aklonan pin. Ngay ti ka ano man. Kat di na kan makita kan makadanapay. Nagsakit lang nga panunutan. Ngamin. Babasit pa'y dagiti anak na. Kasla tsaka mo. No kasanok nga isa kat ti panagbiag mi. Itatawan ka. May kawa kami lakit ni. Naman niya ngay nga ron. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Talaga siguro nga isutima ko na agasat na. Katsapay la ko ma. Tauray awan ka na. Si kanto ti agbalin nga ang helmi kadagiti anak ta. Bantayan kan tarabayan na kami iti inaldaw a panagbiag mi. Ipatpatag ta kaunay, Ricky. Itaata na itabunan ni Ricky. Kaya't kung agtalinaad kayo latta ko ba dito'y balay. Kansular nga inted ko kada kayo, Sandra. Wananang, awan matkit diti plano ka pumanaw dito eh. Dasaya at no kasta. No bilang tamaki asawa kan tumanan, mabalin yun tulat hati agnaad dito'y. Ipagpagapok tulatahan kadagiti apo ko. Narigat mat no basta papanawon kayo ditoy. Nangruna kat agad adal mat nagiti apo ko. Mayat ngamin ditoy taasidag ti pagadalan. Nanang, Ubing kapay iti taon mo at 36. Isu nga amok nga agberok kanto matlaang iti lalaki. Ama kaipaaykan ka iti ragsak. nanang, Ngamuray no kasta. Takdarak tiin ka rin iti day di Ricky. Adi kay to papapanawon ditoy. unay kayo matan nanang. Nagsakit matan ti kasta pa nagsasauyo kanyak. Katkatay laang ni Ricky nga makastakit din ti pagbagayo. Sandra, balasang ko. Ibagbagak laang ti pudno. Kan maisa. No bilang tadumteng tuman dayta.
Di ka agdanag, tamaawatan ka. Nana, Pasensya kan iti panagsasaok, balasan ko. Ngam talaga akastuya ko na agpampanunod. Amumot daytan saan aya? wen, ngam amo yung matakay tabtabon laang ni Ricky. Diyak kaya tiyag sao. Ngam in, diyak mat amo no anya tiyag ururay agasat kanyak. Ngam no anyan tuman tiyag balin a desisyon ko. Patyak amaawatang naktumat siguro ni Ricky, nanang. Talo bulan matan, manipod na kayan ayat na Sandra. Aginggat ka ano ngay limot tayo ti pamilyam, kan kalagitan nak mo ti may papan ka na ta. Edgar, Palag ko na, awan mat siguro dagas na, nodpudnutan ka dakwana. day tangarap ti may sa aparikot ko ita, Edgar. Kinapudno na, makadkadlawan datatang kan nanang. Kasta amatan dagiti kakabsat ko. Agdamdamag daan may papan ka data. Oh, kadi iba nga tagaminan. Edgar, Awan mat siguro tayong balay na parikot. Ngamin, agam amumatan dagiti dadakil ta. Ibagam agkadalan tayo da school ta. kasladyak pa'y nakasagan amang ibaga kadakwana. Ibain naksamat Sandra. Saan mat nga iti kasta, Edgar? Pampanunutak lang amin ti mabalin nga ibaga dagiti tattao. Ne, anyarin ko matibagada. Awan mo't dagas nga raramidan ta. Baroak. Nawaya ka maten kaputan na balo kakit nga rutan. Karbagan tamat, tiagayat kan paayat. Saan ka di? Edgar, Di mo ko mapanunutan, tibaga ti sa bala at tao kain ka. Tinapatay kat data. Kahit kumatag pakaama ka ng anak mo. Isa pang nga asim. Tadi mo kumamat ipaidam dahi ta kanya. Edgar, Kahit ka ngay kalay sa sonlay nga tap magbalin a legal ti panagten nata. Tadi ka kastanda ti panagayat ken panagrespeto ken ka. Ken ka nagiti natakal mo. Di ka kumanagkakad, Sandra. Ipudnutan ti may papan kadata. Pagbagam tuman dyan anak bulo siya. Magibaba eh. Uri kumaman o sana bakatan. ay na, bayam ka di dyan anak ta Sibiw. Awam mo ti makita ka dakas, iti pa nakirelasyon na kini Edgar. Eh, nangawag ay bagbagam may lusa may. Keno isuda itan ti pagsasalitaan dagiti karuba. Ay, bayam dagita ka aruba, tadida mo ti tangtangabon da. Day tala ichismis da ti sipsiputan de. Lusa, Karbangan mo dyan tati agragsak. Sa nga puno atawan mo't piman hindi na palabas. Manipod na tay day diri kay. Saan tayo maamay ti ka sa pulan na? Apay ka din alapdan tayaw iti pagragsakan na ngay. wala. Agdaak dita Lucia. Ngumtimaday. Damadamdamag ko nga isuki di kanon tinapandimalon iti balay da Edgar. Agasam man dita. Apa? Di na lang atan na panulat ang mabalin apaka ibabain ang ti pamilya tayo tikas tangar aramilin na. Ah, Kaslasa na di adal tikas di nga aramilin na. May strapay nga raw. Isuki din, tinapandimanong itilakla kaya. Di ba nagpakibo bastitan? Kumamit tinijan, saan mo tababakitanay? mala, usun lang eh. Di ka na nagtakasaritak to ni Sandra. Ibagak to ti may papan iti nagsaritaan ta. Sumbang laang bagay. Among may adak kaya't nga dapakasasawan ti pamilya tayo. Dak kaya't ti maitis-tismes. Dahil ka ti ilawlawag mo iya anak ta.
Anya nga iti bagbagad na tatangkan nanang, Vicky ading ko. Awan mat manang, ti kayat lang ni tatang, kat agawid kayo kumamot iji balay. Amo mo ti ugali na. Saan ang matagtagari, nga managpaliiw? Pasensya kayo na awan. No kaano abo makitakon, isupay ti panagaramid ko iti pakaybabay ng ti pamilya tayo. Ay na, awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya manang. Awan maddakas na. Karbangan niyo maddayta kini Manong Edgar. Ganay sa, agpada kayo mat anawaya. Ti pagpungpungtutan laang ni tatang, kat ti panangilimad yu iti relasyon nyo. Vicky, Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita, agawid kayo iji balay, kat kasarita yun ni tatang. Patsak amaawatan da kayo matlaang dayjay, basta kasarita yu iti nasayaat. idida mo. Talaga mabutang amang ipod no. Angam ita, nakasagana akon ading ko. Banag nga iso ti rumbang, manang. Pudno ka day, tinadamag ko, nga adan nobyong. Kat umadanin ti panagkalay sayo, Sandra. Wen nanang. Ay kat, yam ambum tumatan kada kami no asino day ta alalaki. Iti kasta, makita kan mam amokmat, ti agbalin amay kadwa nga amadag iti apo ko. Saan kayo nga agungat nanang? Ha? Apay ko mga ingagungot, hak balasan ko. Pagyamanak di ngamen, adan katulungam amang padakkel kadagiti apo ko. Day takot mo si pupuso mo ti panangawat na kadagiti anak mo. Wen nanang, nasingpat ni Edgar, kasmat lang iti daygirigi. Ibagaktukan ko na, nga umay pumasyar dito'y inton sumaruno nga umay kayo dito'y balay. Kat agyaman ak unay kada kayo nanang. Ay kutuan awan anyaman na balasan ko. Di ka agdanag, tasaan nasakit tinakam ko. Tinawatat laang, di munto ko maipaidam dagiti ubing. Ipasyar munto lat ako maida ijay balay. Awan rumbang apagdanagan yun nanang. Jakpat kat ipaidam kada kayo. Ngamin, apo ko yung matida. Umayda kayong tulat ta pasyaran, into nagbakasyon da. Amom kadi at inapudno nga ayat, kat makauray. Pag kunaamat nga ilakay. Kas ka na ta, di mo't nagarima ka din keng ka. Eso na lang sa kuna mga gatal ka ba. Aging ka nagabrudak. Kalbasan di sumagmar na atawan ang ramag ko ang nag-asawa kan. Pinalas ko matindi tinagaram. Ngam talaga ngawan gasat ko. Iso naglaklakaya ko na baro. Iso nga idinadamag mo anabalo Kinumentam, kan in-heart mo mat amin ang dagiti post kan profile picture ko. Kasta ka di? Wala. Kung ide panunod ko at di kan paluspusan pa. Aramida kami nakabailag, tapno mapasungbat ka lang. Saan ka nagbidol? Ngamin, sinumpatan nakmatadagos. Agasawa tapayin ko naman. Wala. Sa umakunag at tinapudno nga ayat makauray. Iti English, true love waits. Kunalan sa dayjay. Wanan. Kat agyaman ak unay iti Diyos. Ngamin, intad nakakada kami nga agiina. Sapay ko matadikan to agbaliw. Awan tirum nga pagdanagam, Sandra. Ikarik,
nga aramidag amin nakabala tapno magustuhan dagdag anak mo. Ibilang ko ita kaspudpud ng anak ko. Ayaten, kan ipatag ko ita kas panagipatag ko ken ka. Banag apagyamanak unay, Edgar. Ang okay ka dilaang gan ka, nga oray saan tan amaadaan iti bukod ta nga anak. Okay lang, Sandra. Tinapatag aginin na yata. At danidad ta. Iso nga mga nuditan makabukal. Ngamlod na pa ipahay ti Diyos. Ay, takala pagyamanan ta. Asa ka pa. Sa bagay, kontento akong kadagitito ang anak ta. Oray sanda nagtao ni Dara kilasag ko. Tinapatag at na katumakder kas amada. Aging ka atumakelda. Ipatpatag kayo unay, Sandra. Lima atawan mimatan nga agdandan na kas agasawa ka ni Edgar. Normal iti agasawa nga adda saan apagkinnaawatan. Ngam kaasi ti Diyos masulbar mimet adagos. Kas iti daydi Ricky nasingpet, nagaget, ken naanos ni Edgar. Isu ti makakaadda ang mga asikaso kadagiti anak ko, nang runa no kasjay ang mapanda ag eskwela. Isu ti agitulod ken agsundo, isu ti agluto, no dadduma isu paykit di ti aglaba. Banag apagyamyamanak una iti Diyos, ngamin iti may kadwa agundaway inpaayan nakmanan iti nasingpet, nagaget ken naanos nga asawa. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Pudno unay at tinapudno nga ayat ket makauray. Ket da kayo ti makapanaknak iti dayta. Napukaw mo tiin mo ng asawam gapu iti sakit akimpet kenkwana. Ngam inpaayan na kamet ti Diyos iti kasukat na. Banag arum banglaang a pagyamanam pagayam ko. Inikkan na ka iti agbalin akatakunaynay mo. Inikkan na ka iti agbalin akabadang mo amang padakkel kadagiti anak mo. Sapay kuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukalyo a pamilya. Di kay nga rod umibat iti Diyos, gaputa iso ti adda iti likudan ti amin aragsak ken baligi tayo iti biyan. Alakastan pagayam, Sandra, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.